ina chenya isade kyo vanong ba thapche heroi kimachire mapanya ashipalong nyatro ke machi kem hajar anya makiba manga pekya 3 am another Mrs. Zazila Women's Secretary atige tangki dang Mrs. Takula Azibdara duet songrang bana na hakamnong amapa aning si chanong Reverend Tridong Pastor yuna UCP machinong la turati nolam the role of parents in passing of faith ningseki nyarebaki arakadulana tharo achura Mr. Chambung Youth Pastor achanga tangki dang nang amalong na ati isa kyo na banong shilam hatada hiroi thapchen dinong Kishiki sanreba anya Hallelujah. Ami chau balali bawa. Irakam chora iratsangrang. Nana hiba bikya aja irikyang. Akang cha inde king kam chau namasaku kam laronong cha. Cha 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 akang ade king mawajade. Abadong bawa na kyang do ako diba aning se malajare. Ami bawa tsarang ba. Nyakya yona. Hiba Christian Home Week. Tapchilazira atamona nolam achau bala kyo. Kukimi bina nolam achau ba kyo na. Amwanong lana na kyoroso. So ayuwa amachatu sa maliba. Hita shina na norochoni dang ako diba na kyaning se.
Azika yu tharo ara tharo lana thanye. Azika yu tharo ara tharo lana thanye. Deuteronomy chapter 6 verses 6 and 7. In a chanye chapa using he ko disat panacha hiri naratsuarate tong na kulalite ko rachite kyashang lite ko nguchite arate hiriza dong. Hiri naratsuarate tong na kulalite ko rachite ko nguchite arate kyashang de ko lite ko nguchite arate hiriza dong. Ziramba yu kicho ko yichichola isa adamong mawajasong. Hila kudiba jingringjo Christian Home Week yo achangau ba thapchila langna da adisila thungina khadang de sogo isa executive secretary yuspla isa la zero na delay isa sir council ila isa mapala zero ji shoning dang khadang jing amla jore ko kyang se khachore ila le de isa jing jana liba isa sanya ba reverend thidung na ba dikilardi isa limi chola cha chola na di na ba yuchira jati ashugo amanila na God is Shilan as a Sanye Kadoi Hiba, Nyanya, Hiba Amsakula, Isa Majang, the Tsuramba Mabanumba, Zorona Liro, Nara Adamong, Country, Amala Jure, Go Jisu, Jisu Christani Lana Kanyansi, Kachore. Arisalata Tsuramba Yulang Mahim Laide, Kanyancho Yukadu Hila, Digilardi, Ataradina, Chanyang Hiba, Tapchi Amalala, E. Kang hiba chacha yuchonong chacha jashoning da nerdesa kanyare tsurambana nerdikiba nguchibala hachore mawajasong isa chiba date 2 Monday din digiba hiba Christian Home Week hi tangkidana baba kyona kuram guchudi yola magang amalang shiblong yuchorana yu baba kadang achau balana witness ceremony na digi chona shomanda shi tsiramba yukadang cha chona nolam kyona amwanu ngoroyale yutredi abam amwanu nguyale ba lungti lile go chengyang samodo da ba isade yuna isakang generally ba yuna cha yutsi pimachinung la turati nolam yutsi pimachinung la turati nolam. The role of parents in busing of faith basing on Psalms number 78 verses 1 to 6 niseki nyerebeki khadulana thro isa langna tuna khadang zakiko ina hacha thalina ina makhino hila yuna langma wede isa abamde hila zorona lira abamde question khadu isa de aching thimba khadu yobanyari akhudiba nana hiba limila nagang makandanyung nanyamung bekya thamba nana hiba limi pi bachide nana natura zuradi nayo shang asidi ningdang future generation ning dang nana tuyu obachaba jino. What will you leave behind when you are gone? Nana hipalimi pe jade nana tuyu obachano kutsi koro si a jong peng la zaki jaba jino mao makang ji char khara ho turadi sade kutsi a jong obachaba peng la obachaba mairina obachaba jire go haja sakha dang jale haja sa isa apamna chatare tanya khudi ba hila isa na lam thingnong ba ja hipalimi la isa khodi rosho isa ki yambumba atamila na surojo go kode hibalimi isa pejaba jinung ki hi maza khadi khandruba isa chipinung bai go isa tuliro limila tuliro hatri apamcha isa na peba jinung ba lile hachego dure jadi their parents nana na hibalimila nunguchi na bekya chiram thamba chide nana chuar ningdang nana tuyo bachano their young people treza lazarde nana hibalimila na gang changa bachide barana na tuningdang na lamke sonyero na khang lamchi sonyero hatsa khadu lamthingna bam sonyere ni chara a thong na lamre khode tawra sojina chuar diningdang kuchi kuro a thong yo bachapa sabaja atung de bai bayore hatsa shitadwe daima ira tsara dikirami na irami kuchi satare ira se tsupa yungba jingya tsa yungba parmi chaya ba nolam khenong ba chonong ba za kuchi za satare tanya sele hila bible kuni sade yonya ba za the most important thing to leave behind is a solid faith in our Lord Jesus Christ ko yona lile na ko I dura kaduna zuari na kuchi a dong yo ba za dai male za shita due za sa ina dai ye ko ma yore tanya sele bible na yor ba za kadubina atung de ba na zuari di ning da shamsuru di ning da alodong shang ning da na yo ba janong ba za solid na yo yuzi jisu krista ba dong ba jisu krista sa ka robina liba haza jaba za kadang atung de ko na bible ku yo cho isanure do no hiba yuzi hila sina samali chinongo na yo yuzi dura kadu yo yuzi nara kuram rana sharam mayana yuchoba na roba sina malishinungo magang na yo yuzi asade even death will not take it away asana sa zaba yuzi zaba faith la mahichinung go yochoba isana ngure
Hajale isana kodi Old Testament ahia zingda chula thingro isana Joshua yo isana akiko sha dang chino aronung isa thapchila sa jona lile Joshua 24:15 Joshua na bina ego iruku chila abdung ba dikino go abina abio chuza nizara abio generation kan abina page baza spiritual heritage abina page show isana ngure zerang ba sha yutba amna yo kutsi abina page show ba hachana achuradina abdung ba yang I show ba go hachaba bekya abina commitment yo ba show kyo hachaba generation la hachaba yutziza abina pi machicho isana yukila ngure tanye kode rona adise isana Judges Eucharity chapter 1-2 ina de zama kinong tanye na za kulang baba kinong gole Judges chapter 1 and 2 Eucharity khatu chapter khatu ko anya hachala thingkang there comes a great transition that took place ko yonalile khatu bina pa khatu amalichi amala khatu malichi choba nguchi choba hachala khikang isanu ngono ko hachala Joshua Judges 2:8 lagu ba Joshua za abikang Sipat tere chade api sachoe ko yodalile hachaba na Judges 2:8 la thingang gunong Joshua api kang sipat tere chade api sacho ko apio generation disa api khanglang hachuri soji sho isana ngure hachaba this ko Judges 2 den la thingro hachada de ko hachaba yo generation hachala liba shangdi abam za shibalong sho ara thambi sho hachada de another generation arose shang asikhad roche ko yonalile ko hiri shang asiro ba chanala apadong ba mamadhecho Hiri shang season la zerang ban na running dang tu atsang uchicho Israel running dang tu uchicho hatsa mamade ba shang ka tu charo shwe go yore go na Judges la go na kula kidding tu ba no Joshua na zerang ba apiku khina tiki ba zerang ba khecho ba abi zura ba shang da shila zerang ba sha yutzi zerang ba yo amei guchi za abi yo ba ba ji sho ba ta ji sla hatsa ba generation chang ba khang di la aronu generation shang asiro ba na la abudong ba zama the chere ba ma ka abudong ba na zerang ba na ring dang hidai mu chi atsa uchi jo ba za mama the chere ba hatsa tu ba no something was wrong long ka du la daily cho isana ngure Katapa entire generation na shanga sikatu rorana hazabaza mama tenung zerang ban hitoi nguchi baza mama tenung ko hazalaza laung katu la dai lile ba isana yang chichire ko hazaba reason what was the reason behind was the previous generation failed to pass down their faith in God to the younger generation ko yonale ahiba ariyo belang sera generation shang ahika du khuji sho arajana zerang ba sha yutsi ba yo hazaba yo yutsi pi machinong ba za hiri asisro de za mabi machi ba ji chue ko yore arade za mathala chue matsing yu chue ko na yonalile hazana hiri zana mamati sho ba lile he ba si roba generation dinala hazi go dure di their parents na go ina zudar di za Yucheba Bible toba sha chakiba nachira or outside the Bible you are raising your children. Natura ko itura za na the Bible hikuna chaki chaba zurar di za nachira o Bible milanda zurar za nachiro hatsaka dang adong delile. As parents isa zurar di di zira mana khdoy atsang uchicho abina uchi khdoy amalang uchicho hatsuri za le di arakanza remind chanu ba chadana lile. Isana Mosa yo yuki Israel yo yuki to tap mayanye hibalimila isan lungdire hila isa Christian sacho generation maya mangala linung imin the third generation Christian ne currently yo youth currently atawu za ho Christian lana surogo is has a Christian limita tanya sela yo youth la first generation Christian music lego tanya hatari na zerang ba ami alang chiba arana andala na atau ba dikia lego ko hila atung ba dawrdi kamadio bli sa hila pamrdi chuardi sa chanye kamadio fourth fifth generation Christian di sanung gole makang two second third generation di sanung gole go hatari shang baba lianung gole hatari go hatata shi liro de isana ahia zingda show you kids Israel you kid tababamye zerang ba na kangla as a parents as a father as a mother nakang atung uchina liro nakukila tu uchina liro nakang kata kamchona liro zerabana nakang katoy mai sho katoy cha sho hatsuri cha zurari cha le de remind chanoba chatana licho isading musore are we passing down the true faith isa na zerang ba shan isa raki yutsiro ba yucheba yutsa na zurdi khangza bimachiaro bimachiaro mabimachiaro hatsa isa de lamthing na bamsonyare isa na kadang so na lamthing ba lile go duredi chanya la ko no no we need to seriously think about it kadang seriously so na lamthing ba lile hi ba book of Judges is a tuba atong de chanya yo isa the text Psalm 78 de tang Judges lana isa de kadang anyi chiba jori hatana la du khasang isa de focus sanung hi ba Judges book na isa de yo ba
Sara zerang ba amide ne himala zero. Hatsa ba yucho za kata tutike sho. Hatsa yo ka dangsa explain sa sho ba isana ngure. Book of Judges la. Chanya limila sa isana Timothy shade. Limi magamasha Timothy shade. Hatsa ba situation sako ba isa problem za isana face sanungo isa mamaza akang. Isa mamaza akang hatsa ba situation za isana face sanung. Ni za dong Christian able sala ina kubuti mabuyo percentage ina yono. Christian state able sala, Christian city able sala isa hatsa ba problem. Zura di atuna zirang ba mamati ba zichino ba me chance li lego hatsa ni da isa lam tingno khadang chatanele. So as parents, as a church, as a leader, as a believer, nana kadaba naturity de makang aronong shangdi de za hiba yuzi za nana bimachino. Na au kadu, na licho kadu, na yutsir kadu, na langner kadu na kada isa tuzar dide, isa shangram mayang dide, isa kuram na dide, hiba yucheba faith hatsa isa na bimachino. Faith hi yutsi hitsa isa na hida bimachino alang asang ina yonong. Akudi ba za faith yutsi na ko iki isha lipa yutsi za bimachino balile. Isa na kode sa isha malicho ina narkang chi chanyale tanya ina chi malikang narkang chi machashino mado. Hatsa kyo pala na sha yutsi malikang na tuzare di kang sharamayan di kang aronon generation kang na yutsi za na machang dashi. Makang mabi machache. Hila Joshua na la abi zirang ba sha yutsi ba za abi sha licho za abi na experience zirang ba na atang uchi ba abi na experience haba licho za abi na hatsa na abi bas abi na bi machiche tuzare kang kuwa za ba shang la abi na yutsi bi machicho isa nangure. Anyu ba Timothy New Testament la tingkang isa na Timothy akang 2 Timothy 1:5 la yo ba za Timothy was influenced by his grandmother Louise and his mother Eunice ko kadang chiza yo na lile. Acha ko atasha na Timothy himina yutsi hitsa apina nichocho balile ko atasha chaki ba apina jingrang ba dikisho isana ngure ni zara arjung zara di arjung dura na yutsi tingba zara di na hatsa yutsi za kechonong go dura di sha yutsi hatsa ba biba za na bossa sabali ba hatsa nguba zara di na hatsa ba za inung balile hatsa go isa dura di na yutsi la za kha rumi ba zara di kang za bimachinong chada na lile anyuba faith that is proclaimed. Isa sa yutsitu liro hatse isa na soponung chadana lile. Isa na soponung chadana le. Hila ahia zingda chula thali isa na thingba dije baza. Tu ba na refilar cha shoka. Arana de la yuki ahi za thapmung ba zirebi che makang kebi she kona. They were tired of telling the old story. Yuki ahi za to Israel ra kada Egypt la kamcho no sho akang amuki dila kada tu diki sho akunga silila wilderness la tu kada sho maka ara khode ki kada choro so sho maka Jordan ki kada la guji sho ara kada de kada nyami na yeli sho chaya arna mana 10 commandments hiri abam lile tani hiri za arna yo matho share bai re hachana arna mayo bi sho ko arna lungpi na arna machangda shi ko yo na lile arna nguchomi na arna chena nguchoda shimina hiri generation de mayo chhe ko na lile hachana amako ngusho bai lego hachana yuchira jati na ko ina isa sha tu isa na tu yuchiro tu ngucho tu mathiro hacha chuzar di de bimachinu ba yonong ba cha kadang adong de lile don't know Romans 10:17 romra thare ngela da yo na lile thare ara thare thanila hachapa yuchiza yusi yuchicho la na rore go yusiza Krista sing yucho la na rore go isa la good news translation the version go hachada yo na lile tanye New King James version la na translation la version la yo ba faith comes by hearing and hearing by the word of God go yo na lile yuchiza yuchicho na rore go hachaba zirang ba yuchicho na rore go yo na lile hache go duradi isa generation asi makang isa tsuwar di za zirang ba yutza soponong ba za kadang atong de sa sho isa na hila ngure tu no yutzi za yuchicho na du arna mathe no ngucho na du arna mathe hache go tsuwar di de yonong ba asong bala faith practice sanong ba na sha isha yutzi tu liro kadang nguchiro cho hache za isa da zirang ba yocho ni bichinong ba kadang atong de sa sho isa na ngure hila ko de ara kadla no bayila thiro arana yochoma ni che go yona lile adis thare khadu thare nya verse adis verse 17 hachila isana thingkang hiri Israel ruardina adila badung bana chedina amani shitanu digisho arda dila apatsingrang kuram gushira tsingrang balsingrang di mabanung digisho hachapa adis ar augutsingrang za arna chacha chebi che go ne yore go adi hachutuma adis ar dauran da zeba lang yutsi lang la zeba hachmina hachala ne mina ar zachi chue go na yocho isana ngure tubano
he lamting de tu ba ne hi chu zar di na hi sha asin hi dang uchi cho zrang ba din za ji sho kang ha ba your reasons ara tu radina as a parent they fail to teach them the goodness of God ara dau khatu chapa zu ar di de za zrang ba na achang uchi ba yo za yo nong ba za ara na mayo cho ha khuna ara za amako ngu sho ba zu ar di amako ngu sho isa nong re ha ko tu radi yu chira cha di natural na le de na thing ya le go your children are watching you daily na your every move are na thing do ya le go achare na your lifestyle na na de choba go na ngu chiba za pishudaro nyam ma ku natural na kan thing ya le ba ha za ni lam ke song yare as it says they want to as we say to di ne go but they will do as we do isa na yo cho ba za na za mong chi ne re ta ni sa na tu ngu chi ro ha za tu za zu ra di na ngu chi nong go yo cho ba isa nong re you ke ka du hi ba bul bit la na me isa di ki la na tang shi sho kha du li le au na chu de au a chu the za khang la i ro ra chi de I chu the na nga si nong ma za na ba yo de a chu de ne do la cho wa na bang ma nga si nong ba na ba ma za na tu no i la na jing chang la zhe ya le go ba la ling cho ba you ke a cheng da ni na ki ka lang na short lang yo re ha zhe go na zhe ba la na chu de zhe ro ya le go 하제고 주와서 나시는 바 마바 너부바 너밖에 바 나시는 저 넘어잖아 해다칸 나주르나 너는 유체라 제칸 하절라 이로노 하제고 이사 주와디 칸자 유치라 as responsible parents 유치라 크리스샤 유치히자 비마치노자 가당 아동데리레 이사나 청양 이사 요 텍스 Psalm 78 랑 이사나 히말라노 히바 Psalm 시자 데비드나 양사바 데비드나 차초바마 당이슬라 리비라 케바 아삽고 리로 아비나 하주리 데비드 양사바요 아비요 chief 니 아상요라 chief musician 요라 아비서 니 아상요라 zi chokhadu chara as a music teacher we makang hajure musician worship leader sasho khadulile go about Psalm 78 nyere bake hitza hila importance atung de tu choro khang zrang ba na chaya nguchi amla nguchi ba go abiyo azing da choba abiyo covenant 하자 만나 천웅 바닝당 아통대 차 요초 이사나 무레 고 힐라 요냐 바자 두르디나 주리 쯔랑 바요 유케 이나 코비 요초교 아르 주르 팔루 주르디데 탑농 바고 쯔랑 바요 무치아자 아초망 아메이자 만나 천웅 닝당 요농 바닝당 차초바 이사나 무레 고 서르나 쯔랑 바요 무치아자 디자 쯔랑 바요 faithfulness 리디자 나처로 하자라 두 처리로 두 파밀링 리로 하처리 닝당 요나 차쇼 이사나 무레 one of the core values as a church is that the church is for children. It's a dura dumago, it's a litro, it's a litro he. Church building bago is a church, it's a he, utility he. It's a kalibai, it's a tuzaring dalirego. It's a your importance, it's a your church, it's a tuzaring dalire. Hatego, it's a utirimado. Yamunko to hiri tuzaradina. Utirata kanong, andala ra zikenong. Go is a little digino. Is another utre. Is another atsana nakulana, ashiblungulana. Church, as a parents, as a leaders, believers. Nana atsaubala don and a chicken. Yamunko to hiri to Zardina, Ara analazi chinwere. Tiramba jochonere. Hatade hipa litro, Arna Yamukuta Arna Timosono. Hipa pulpit la hiri to Zardina Yaba, Tiramba you zisano. Officer Sala, gazetted officer, director, secretary, Pamjila Arna Pamere. Libby and Chatsabala. Minister, chief minister, me arne hinere. Hatsaba along this lily. Hatsana as a church, as a parents, to learning down. Kadang adung de janongba, ka licho isanure. Hatsana isana thing bati chide. Chanya limla thing de. Jaga abam la thing bati show. Children ministry lang baba artung lino. To learning down isa licho la mi kadang kanyare church board na ba. Yutiri na kadang ichi. To learning down lang baba Sunday school rui, child rui, makang abalala children church kumi. Lile, Hatchura de VBS re, youth service re, youth camps re, seminars re, Makan is a sports re, Lang Baba Kadaba Kunu Dikang and Goresano, Kadaba Arakan no Lam Kesono, Hatsanita is an Akadang Muchere, Hatsakadang Atung de Lile. Do no Bible as Yona Lile. Zuaradiza Zirang Pada Maire Goyona Lile. God loves the children. Hatsakobala church this Zuardikansa Mainu Satale Goyocho is an Mure. Children are important to us. As a church, because children are important to God. Do not surrender children azardisa atung delile. Hatsana isa church is a hiba zuradi desa atung de chano zakatang atung delile. Hiba chanya yo isa yo passage Psalms number 78 lana isana thing batishite. Hila this tali khadiyo about the importance of passing down the faith to our children.
isa dur kaduna litro kaduna langler kaduna zuar di de hatsure yutsi zerang ba sha yutsi hatsa bimachino ningdang atung de cha yocho isana ngure telling the next generation about the Lord arono shangli ba de isana yono tuno ahi isa ko be judges you kila tingo arana ahi ba generation na asi generation de arda tumayo de na ara zerang ba mamate shego zerang ba amai manji chebali chego hatsani sa zuar di de cha zerang ba yo amai yono cha kadang atung de lile tuno isa resources isa tuliro zuar di ni dang isa na chung chikang nyambung khadu hiri zuar di cha isa na le de yo ma do they are our future arzi isa yo future lile aronung nguchinung cha isa zuar di lile hatsai go as church litro khadu maka as beren isa na zuar di khang cha hatsuri nana nung ba zuar di khang cha UCP machine tonong ba cha ka dang priority atung de cha chanong ba cha lile isa na tu arakhang faith arakhang isa na tu tonong kang hila angye tu in yonong akudi ba cha teach them the works of God zirang bana tung chiro cho ahia jingda sho shanglana adidashi napu napakya nakuchila zirang khata nguchiro ro hatsa zuar de yong hatsa khatang adung de lile anyo baza teach them the word of God zirang nguchicho ba du yonong ba ma ko tani zirang ba yuzmina arade za thalanung chadana lile yonung chadana lile tuno hatsapaduna arana Allah ngichenung ba lile tuno Deuteronomy 4:9 lasita yona lile zuar di naturdi ko na shamchurdi de cha dong go yona lile teach your children and your grandchildren adis Deuteronomy 6:7 ina ko besikiko na rachide kulapamde makang na ngaki de kashang de ko na shemusde zira arzar di cha dong ko na yocho isanungure akade Deuteronomy 11:19 la sa ba same hazaba zo yona lile haje go zuar di de donung kha dang atung de lile ko de sanida doro ida de abina tungu chinong kang zuar di na tungu chinong kang arina lang asangu chinong ko isa naru de hida zirang ba yu atsana do ma thichete yu ke zirang ba ngu che zangu chi ba di za zirang ba yu tsa isa na changde arina they will put their trust in God first point arina zirang ba sha de la yu tsa yu ban we re anyo ba la the second point they will remember God's deeds zirang ba na tungu chi cho atsa arina lam ke no re asang ba la they will keep God's commandments zirang ba na using to richaro khatsri cha ara zuzar dina yo banong go yo choba lile haja khadoi alung yap no hila this a psalmist na adila changalang ro ba hi baning seki nyere baki abina changalang ro ba cha abina churi warning khaduri chona compare chada show isanungure go hi ba hi cha abina instead of looking to the future generation maka next generation he looks back to the past generation go yona lile belang lo nul ba shangja thingba ma go khanglang chi show yo shangja thingba abina compare chada show isana ngure go hila lang anya generation lang anyangu baza akudi baza the generation that perish in the wilderness akong silila Israel ra Egypt na chinoro go akong silichiko tangi sala ra anincho ba zrang ba nincho ba lila mazdu shiba ara chala changbe shoba generation khadu isana ngure what was their problem are you to tai chasho maka are you to pamling chasho hacha thing ba dishika arana they forgot the wonderful works of God zrang ba ani ma yanung guchi hidoi arning dang guchi ba hacha ba generation arana na chobi she ko yole hacha na ara ba shang khadu hacha changga chu isana ngure anyo ba generation za hachari Joshua sapakande adis the generation that settled in the promised land after Joshua's death Joshua sapakande it's about generation shanga to keba hachala licho hachayo generation yo compare chanalile go hiri to what was their problem they failed to pass the torch of faith on to the next generation hiri shangdi jana aruna hachari ariyo yutsi makang hachari ziza generation asiba khangza aruna mabi machi she go yonalile arana hiri tsuari di khamsa hachari anmala namasunung ba arana manamasusho arana neglect sasho arana neglect sasho go yocho isanangure hachaba yo generation bam tsirang ba mamathe sho hachatu ma ba tsirang ba Israel ring tang acha tungu chicho hachari mamathe ba shankatu zichicho isana ngure yutsira chadi their church parents leaders believers chanya isa hilakatu lam thinu ba cha the church is always one generation away from extinction gona amathena yona lilego isa church si isa sangdam li chodi mabu yo yorba ma go tani yutsuri di church si isa na mamazam di khang
Shankatu Lilego, Azazana Ashiblungo, Abam Kandibinungo, Chambinungo. Isana Abalimia Bayomatino, America yo context Timadisha. Kankatula, how many churches were closed in a year? America la, US la, learn the thing Matisha. Google chatting, learn enough figures see in a mayono, reasons see in a mayono, Abam. America la Kamaku, Kandia Lego, Ashiblung. Dubana Kandiro, do Sashon Kandiro, has three reasons and learners a young cheating in a Pekabi Mayono. Hatsadaya Lego. Go is a Uturidisa. Makam Dankan, Hatsabas Rosa, Nago Isa, Lilami, Tikino, Janseko. Isa Makam Dankan, Isa your future generation. I don't only by Shamina, na Dura Kaduna, na Yutsuri Kaduna, na as church leaders, Zeramba Yutamadokan, Zeramba Yutamabi Machika, Namunga the Chanungo. Timabur, Nakalin he is a Christian state. Tanya Selina Amala Ashula Matino, Tanya Timabu, just Timabu, commercial hub of Nagalin, Nakasar. He Christian your city Katumado. Tanya is on a percentage as of 2025 your thing ho. Christian your Kadoliro 45.10% Dumado. Christianity in Dimabur city. Hindu Kadoliro 41.11%. Muslims Maka Islam Kadoliro 11.21. Jainism, Jain Sikh Kadoliro 1.71, 73. Buddhism 0.48, Sikhs 0.19. Adis other scope apart from Likala in a Chari Pekapi Matamo. Hatsuri Surali Lego. Is a Christian city Kadula, utility Hindu than the 3.99% of the Isa Atumba Sabaya Lego. Duradi, utility Kadam Amas Anu Kaduli Lego. Arunula Bekatanga in the Hiola, Tali Chandanu. Tanyasal is a Katu in a Atsalana ya flash Kaduri Lapujire. Is a utility Lumpino Bakatulile. Hatsana Nago E as a parents, as a church, as a leader, as a believer. We need to bust down the faith. People chilung batale yutsa, Zeraban Atsatu Muchijo, Chumachilung batale. Nago ina. Hidakang, Chanya is a tumachiro. Is a tumachiro. Aqualang Shangla, Bible Mimalishere. Memorize of is a Durihila is a Mipom Landerdi. Memorize of Hatana to Yoda Fellowship Chorojoba. Chanya is a Bible Township Lile. Soft copy, phone last a lile, offline, online. It's a hard copy Township Lile. India Lamina, you choker la Lati Bible Malego. Is a tuna material, Zeramba Nida Atsaguchijosa, Apam Hilazir, go hits a limits the Changzine, Hipa Bible, what is the Machanu, but it's a Bible Unalile. It's a killer, Zeramba Atsaguchijo, Apam Hila Tayolile, it's a killer, Zeramba Yuhilile, go Isakila, Zeramba Yo Anamasan, Isakan, Tasi Jonalile, Api Amine Isakan, Zeramba Yo Amine Isakan, Jonayale. Kangisana, Zeramba you Atza, Zeraman Atzagucho, Zara Dide, Sharamaya Dide, Kuramade, Chomachino Baza, Kedetano, Kedetaro. It's a killer lilego. Zeramba you don't know by he. La Becapino Batsana Lile. Becakedo zero has a malamtino. In the Kunuyo example Kadu. Becazzi Babel in the Tansia Baza. Iraka and Yasam Belanga, Akolanga, Irakunuyo, working calendar and Nerd Muka. Do not competition, do not cut the program, special program, Lang Baba Artulinungo. Go Hatsaba nothing is a duo, Kunutina. Parimaku Tsiramba you, Lamani Yarego, Tachi Lang Baba Kalamuna, but Ira nothing, Hatsaba nothing, a Hebrew Irichoda Diki Roche. Tangisela, Gang Anyasang, Turaka Pekaka, Dang Zibasana, Hazada Rojo. Tanyati in a Gang Yasang, Irokunu Dinetare. Programs a Kedus Sing Bible quiz Liramado. Hatsala area to the Bible keeper over competitions are in Shois Romado. Tangisela quiz link to competition link, Achangala Zeramba Yula Dono, Bekakato sing, Zeramba Yula Tobadu, Irazashuno, Hatsa Irakanya Sandila to practice Saroyale. Competitions are linear programs at Singer, Zeramba Yusatono. President worship Sade, Machumudi, Kitsa, Tangitana Mayarego. President worship Sade, Desimone Akan Yuzi, Zeramban Arakala Tumuchu at a share Tarego. What Zeramban Atsatumuchu at a share Tarego. Hatsaba Zeramba Yuchona, Zuzaridikan, Kunudika encourage Sana, Tankitana Ira President worship Tarego. Hatsaba Kala the Ira program Dikizino, Hatsaba Zeramba Yuchono, Adis Pekanalika, Adis President worship Sa, Tankitana Ira Changajirego. Hatsaba Bekaka de Duradina, Gunuashiblung Gundanya Sankaleon Banana, Makiana Sana, Zita Chona Zuzade, Aramakala Bekama Bego, Amasakula Rolam, Krizamba Unibam Deno, Zeramba Mabobano, Kukunula, Kadang Bekatzin Kereza, Marosono Batasana, Roson, do not change is an Mama's account. Irna Matekan go, but Irna Torbama. Iris a learning attitude, Nichoba Bekala Lile. Hatsan Iris a go that she Kunulanerdina, Aramatesholana, Arachapsula, Andalana, Tanya, Tota Trazi, Satankitala, Irna, Chano Macabano. Turadi, it's a Lanerdi, as a church leaders, it's an Atuarni than Bekabina. It's a yo, Yutiza, Aramicha, Bimachina, Achangalan, Rono. It's a shot. Zeramba yo yusi, yonomba is a love cholile, Hachego isana. Machereba Moswaba Tuardide, Yutiza, Bimachino Bala, Nolam Canon. Conclusion at Changala Rono, Turadi,
church utsrdi langrdi isana isa duri yo generation dena isa ati yo generation za chau ba khonji ba za khadoi alung yap no maka isa yo generation ati yo generation hi ati se yo next generation a chau ba kang kang khadoi alung yap no ati se yo next generation zirang ba allah yang chikang zirang ba ami allah ni shikang khadoi alung yap no ko hatsa ba nguchi cha chenye isa present day parents di durdi langrdi na hatsa ba za nguchi nong ba chata na li le go dura cha di utsrdi adi tuzardi becha spiritual warfare makang spiritual battle jia lego andala rakatang rutaya lego mama zakang hachana kula dike nonggo ikula dike nonggo hache go isana tuzardi kang bekha chanong zakadang atung de lego narle la tuzara khadu anya makang atungba na mayama linonggo le ila tuzara chenya sang lego igumachinye isi tuzardi de inisi ko cho inasa arkan tapti nomba inasa makap ya lego chikora ba mai khatang inasa struggle sa isa makam na yangchi iri tuzardi kang ina tapti nomba inasa makap thingya lego hachuri sa duradina nguchinong ba za tuzardi kang khadang nguchinong ba za atung de lile isana hiba spiritual warfare spiritual battle nyamong maku shongmai sa dikilarna associate pastor ni tana khadang za churamba yuching go isa de digital limit za khema yongza la zile re go changyanong sa khadang malale lab cho za easy kang go hachakyo bala lire isa tuzardi changyanong sa khadang malale go hachego isa makham dang hachego nakantong naturde na tahimlana don't turn your back from them nana nakantong tahimlana isana chanyang hilana isani ngichino isa as a church as a leaders as a parents as a believers let's invest our time money energy resources for our children isa yu kuchi isa yu nyeki isa yu bekya tuzar ni dang isa na haja invest ano peno haja kodesa ako shama sanongo nana kuchi adung jaba nana acha kuro amala chaba dinala kuchi kuro atung chaba dinala nana haja bala invest saba tuzara anala norokan haja baza atuba chanongo isa na le de isa bekya pena arade zirang ba ngu chamla ngu chiba zirang ba yutza isa na arde dono makapno ko hachuri isa yu yutza khaduna khadumicha bimichita isa na jino kode isana hatsungu chiro ina longdire ko isana longdino isana kode hatsada nguchi tsuardi hatsada bimachi doro nyamang khodu tsuardi na they will proudly say tsuardina shamjurdina arono generation na they will proudly say aram malchima na jingham na yonongo ira durana ira church na ira litrona ira langdarna ira yutsurdina atsangu chijo arabe kya kuchi pishona ira de atsakang sogoko nyamang khodu na tsurana na shamjurna chonongo duradi landardi hajanindang nguchinong isa khadam makapno ane achangkacha arana adela yutsila zirang ban nguchi amala nguchi ba za romi ba yutsila linonggo ko adela lede machanga ba zirang ba yucha romi ba arazi shinonggo zirang ban isa adamo mabajasong isa abam na chemano dear parents duradi litro church landardi yutsridi ina digilas yoko nana na hipali mi pichade na chura na shangning nana du yoba janong Israel chicha joshana abinala spiritual heritage amna yokuchi yutsi yokuchi abini yoba jabachi shego tani achapa khala generation dina ziramba nguchen na chobe shona ziramba yo atza za yutsa ma chomachi shona ara ako sharo chego hajago chenyela yutsiri la khadoi ro na liro makha youtube la ne khadoi thina liro narede sine hipa same question atikila chingni ba ro chingthire what are you going to leave behind for your children when you are gone na khodi ba limi pe jabachina jide na natura shamchurti ka na yo arono generation ka na du obachano na ziramba na changu chiba makha ziramba yo yutsi fetsa na arakang bi machino ato Adela kunudi desa ina katuda chingthingyer dear young people what are you going to leave behind for others to remember you when you are gone na khode hipa limi be jabajina na sharna na namayar na makhanda tauna na tulana na khal lamche sonyero hatsa lamthi sonyere yutsira chadi isana ziramba yo yutsi amala let us continue to pass it down our faith to the next generation, to our children and to our grandchildren and to our next children. Haja yutsirdi isa abam na muchino nodam lile. Iba be kai sanama chana tangkita na nung. Isa sumaze dasbi long de silikhan ziramba de malang bi chinong. Ziramba na atsang uchicho na kangla iya kangla hitashi lirode. Ziramba na atsang uchicho di goodness of God. Haja lamchi da ziramba ka ani se chanong. Mado da bisa kuchila. Isa na zuara no da tangkita na makyabalirmao. Ziramba na atsang uchicho arde matobalirmao. Chingi dine isa na ziramba de aning choba kenong ziramba yu donong isa na dikenong. Hiba Christian kuchi nyeki
Mandela de Diki ba Chingilan Tashi Tapchi Adamu Akungo Term Chuning down, Zirambaka and Sejo, Matoza Isa Akang Ziramba Kila du Piujaba, Habda Yong Ziramba alone about Sam, Isa Akam Peka Pujisa, Machana Tankitana, Hibashiblonzalana Changare. Hallelujah, Abiba Watcheramba Jesu. Thank you, Jesus. Ziramba Nakandwani Segwadi Chiblachorina.